Chỉ bảy ule tuần trùm chú F Lalthanliana le C Lalduhawma tên net reaction video kan clear how do na chumi ma chuan bul kan tran mai in lamoi deuh mai hian ngai thalok te gian tao lấy luôn tin hoam tu đúng thu linh sẽ phá gì ngà mỗi loa đi cái này play chăn chú lal in koli pau tu ina moi taka asak khwa moi ti la phua tu kha F Lalthanliana ania chuan tuntrum Profight video reaction kan thlir ho tura hian F Lalthanliana Jr tia kan hriat hi tuna kan han ngai thlak zo lim hlot la phua thiam em F Lalthanliana fapa ania tuntrum LPS Profight sang nei le somni pali a hian ani hi chakzo middleweight category chakzo ani ta ka wangin zoram khovel hian pa fa ming thang ming cher thai mi thiam bi kan nei bel le ta ti han soi ka du wang mai ni ole plak du lovin reaction video lama yan lut ngal te tulip ti tail of the tape middleweight kan chun som le dona F Lalthanliana Jr electric veng Lunglei le Lalduhawma Bethlehem vengthlang te ma chon don ani kumsom ni le pali le kumsom ni le pakwa upan ni kere som sari pani point pasari le kere som sari le pathum point pakwa arit ani an sa zoi fin nga le in chi kwa le fin nga le in chi ria ni an lam sei zoi fin nga le in chi som pakhat le fin nga le in chi kwa ani Studio LPS Profight sang nei som ni pali middleweight final bout zani som sari parukna tuna ramparon chuak tur hi electric veng Lunglei atangin red corner F Lalthanliana Jr F Lalthanliana Jr he F Lunglei electric veng nin kum som ni pali ni unanimous in Zossian Tharania knockout in collision Lalrong Bora Hanet chumi nuwa chuan split decision in John Lalrong Sanga Nelia Sangni Somni Patum ni kum Profight middle Muay Thai han title fighter at sak lawa Muay Thai ne loni Sangni Somni Patum Mizoram Fight Night han champion Sete Academia takin kum tuani na inbot saya next saya nak kill it down ni title fight ini so banget then F Lalthanliana tumpui tu na ram poron chuak tur hi Bethlehem vengthlang boxer blue corner C Lalduhawma le Duhawma lam kan hoi ve thungang blue corner Bethlehem vengthlang tlongwal C Lalduhawma hi kom som ni le pakwa ani asang tin som poko LPS Profight middleweight at champion ani ko ang katon tele na ni Profight professional record hi voi ni sak lo na nei lawani tuon LPS Profight ahian technical knockout mangin David naman so malo ne to in quarter final kan ini naman decision mangin vanal biak luwa ani to semi final nonu siya malaka ini naman decision rekin kena at sanga kena at sang siyang AMM ani Studio LPS Profight sang ni som ni pali bout zani som sari parukna middleweight final kading lama mi hikum som ni pali kezi som sari pani point pasari fit ngal in si kuasang electric veng Lunglei boxer red corner F Lalthanliana Jr
kum som ni pakua keji som sari pathum point pakua fit nga le in chiria ta sang Bethlehem vengthlang boxer blue corner si Lalduhawma. No headbutt, no low blow. Behind the head. Sai photo trên nang khan ai si Lalduhawma hi tunma a Profight boxing competition a lo tel to thi thiam em mai ni a ane kana a atwana tha a kum som ni pali le kum som ni le pakua a che a zoi rui maya veteran kan tiang si kha a che zia hi chuan a lang theya hian ani chak zo zo khian sida shoi ronga chongtlai boxer tuna title call mek tu an ma chon do ni kana soi tong khan reaction video ma ni se commentator te comment poimo hi tian ya lo sam kan an tu mani a LPS Profight title ero chuan lo atum don dia lovania middleweight title call tu ani wangin call tu an am wangin chu tun truma kan en Lalthanliana le si Lalduhawma te ne ka hian a chak zok zokin title at fight zui don ani a si Lalduhawma hi saitang khan anek ana a tuana tha a technique a tha em a chung te wang chuan ama bi khi reaction video kan lo siam to thin ani kha kami tu khanan sol de uvang vanga tu chum heron let le voi khatna ni har sabna ai gamon ne ya an khel sun som theilawa sti rol chon ala fit khop mai du mai hi tum som hi pakua lai ni to ma sela ni la som mai chi ni lawani không phải được tiếng heng mai khi Duhawma hi nia em a LPS Profight kum danga te po lo tel to thin ani a Lalthanliana ero hi chuanin Profight a hian su nu alan hu chia nem lawa amaro chu thang thar boxer tha em mai ani a tuna LPS Profight sang ni le som ni pali final tling tur hian jin kong kri tak mai hau tak zet alo pal tlang to a chu wang chuanin boxer tha em ani ti hi han en mai po hian alang ngal ani ole tuna khan kan muwa doman a chau do ma aparkat kan tiang khania ani hi dul thuara te nek thiam em chuti rualin technique dang jab te hook te cross combination kan ti jab pa hook emo uppercut emo anti zot ang chi te po kha thiam em a Bong po phải nghe hi rong đi lại khel tur ni to si wangin phim khurangai ve boxia achala hook fu ngang alu thoi zo ka chang zaria upa zo ani boka tam se te longa to ti ro jam point score tam tok tia soi thei zo om bi chuang lo ni ni point ala tam lo khop mai rong khat na zo chem mai point system kha claim han soi ka du'a san so LPS Profight at hian 10 point mass system manani a chung yom zia chu ai ngama in point song an ni top ani ti chuan an nek tam le an fu tam da na zirin an nek tam dan ni la an nek tam ni la an fu tam da na zirin an point score a zir khan an hiam zo na kalta entirnan tuna round khanna khan 10 point mass system ani chuan point song ve lo ta se emo just pathuman nia vain somthum lo ni ta se somthum atang khan red hian zange amu ni kwa ni sari ni ru tiang bokin blue point ni kwa ni ru ni sari somthum atang khan aniam zong in ai pai tina ni cho chuanin arti
true ani le don ta an ni ve thei lo ti na ni chu ai ka chan hek chua tam deuh an na 26-27 te po alo ni thei ya 10 point ma system ma ni sela 30 khan Bhutan ma se nek just tena som thum hutla kan in no lo ni himal nek fu tle me mai an ti chuan a chak jok po kha 30 ya a om nge nge tu ti nai ro chu ani chuang lo zep fu plat mai zep hi soyang khan gil taka internet ani wangin thoya point fu se alang sar big em zel maya adia thei meu lo pluk velani munom khop mai ani hek mia thei zel mo o lo ma chana maro chule maya hek chiang tak ero tam lo wa tun lak khan do ma kan commentator to po khan an soya ram lien khel to do na chu wan chon round masapani te hi chu film khur taka king puite thiam le chakzia ran le ran lo ti te tiang zong en yan ran pe zel don en tiang zong ai pe yin nge ka ne thayang ti vel in zirna stage ania chu ti rual chuan in ti siak tura ring chung lut an ni to miau wangin do kana le ka puan ne na in zir kan tiang kha chu ani thai lo nek pa in point score tum reng chung si in an king puite zir chian na an tok pa reng thin lau tak chung in khel an nia in nek an nia an in nek fu sia rualin nek thel thuak hi chu atam lo thei to lo an han chu finalist an ni a an kut thak ana an thiam ti chiang boxi a second ni khan leka lu group thei tlat maya red kana score thangang mai tu na khan pe chiang lo tok second rai lo te chungin second khat chunge mu khan point li lai ang ban thlatane adula voi ni le ma ya voi ni a chau zia ang ti lang vela ni che zia gạt này mang lâu kia nó chạy lắm mày chạy về lắm mày khi tỷ số bảo khá ổn về là tục còn nhiều mò đó mà tên là gạt số mò tỷ số còn thấy thế mà mày lâu thế là dấu lệ chết mày lâu thế là dấu lệ LPS Profight tại hian LPS làm hian sound lama har sabna tok zeu wa video tir lama ringa an run lu dona an profile commentator tenan soipo kha enge mo zat kha chiang lo lutuka vanal no wite ina nulali turtang lau tu wite oisa den takan pe bo an chung alom le ni uk le zep amai mayan pe khichon alang sar em zel maya ma se soi tong khan adanga point kal ve vek thoba team MTP coach ma engan player tapaka training reaction video nia live in kan react lo boka round khan na le round ni na kan in khel kan en to khan round thum na chak jok tur han soi ngot khachu thil thei tak alani lawa pele lol in ran thum na le ram ni na yan korea tu em do na kha đua mà phát trong về khi trong chat đua mà hi chính giờ phong phát hết mới thật chút rồi hết phụ anh ấy cái gì à mới thấy on đua mà hi kan soyang khan a chezia hi a patloi chezia roi kan an tia ma se glove men ring chunga a han che tak hi chuanin arang em meya akut thlak anaboka
phim kurvanga semuang lì đều thế bộ ang dọc mà chua tắm dọc đi đồ mình sẽ el pui aking pui hi chalai che cho trăng về thung là vào lai cặp mấy vào lai mi mang sầu trần tu ra nè hạ hardon tu na po hian anin hạ thì der to ni ti chiang ra nga sakit mai kha thì hết anin pomchila hanin thale che hian referee ain rol lo chuan ain nek thei ani point alain pek thei ani point score thei zela ni ti kha thir tu te pon kan siat karinga in boxer enga mazat hian an thlir ve tura kan nga ya jenan mangro se tina lam ni lavin in remind in silnon fo hi angai ven ya do ma khan nal tak takin an nek na chu adong sia maya ram thum na zo don lam ani to a ta khanin atha ati chum to mai awang ve thì akhela dang lam dei to tlat mai nia upadeu nahi lang he mai them o ka ti kut thak dit thei tlat to la ai ve to ni ani chu to ni net tran to a red hian advantage anai thato em dong le to red poi na dong ve red tho par kat te po khafu moi em junior ala chawlo na sa mai sia voi ni ba thak zui le thei to meu lo ni do ma ya a che dik to lo kha hek le dak le ta or ma luang ti awang la om rem vele thar rang la kha chuan Duhawma na dong nual tlat mai le mi na tha zoi dewe mo ti thei tat na ha tha ve bok ani ni rang khop maya fourth round lom don ha hun tam lom se chu do ma kha lu ma yang ti po lo ma ni khali around thum na to ra na hi chuan Duhawma nek chua za zela somsari vel chu aya tamma po chini mai thai a thel to tlat maya chu a chau wa kan ti lo thei lawang kha dei de ka kan hu ang khian kam thei durin adong hiala ma se player thatak boxer thatak ani na lan tirin atulo sam tina ni zoka round 4 hian Duhawma ron in recover manan I think mi ngai minute thum hi chi thuma than turania minute masa alai hol le so te amasa le alai hol sang hi chon Duhawma hi na tang thei viau tura ka nga ya anan hung minute nan hung bera ro hi chu a chau to dan ngai to hi chuan ven bak ati thei to lo mai yang o ka te ha to nu a phei chuan rei du do mai dia mo rei takani lo blo nek niam de nek niam mama ate ni red po akut thla ka dik zan to lo experience moi zan to lo langa selu tuk lo ve kabe a aron pe full et jet jet kitang sat mai red jet kin point na mua zepin mu chun zom boka va chu pe over chiang jet chon la in ke minute masa pahi aral dona minute hung gara hian
จักตัวจอกตานส่วน advantage ชัตก็เวต่อโดนะตัวไอ้มาจอกตานปะเรื่องปนนั้นให้ฝุ่นไอ้ไทยบิ่งวักต่อแล้ววะติรัวส่วนตัวก็มัวจ้ะอันนี้เม็ดตักเบียนส่วนเอาเหลาไทยแล้ววะแล้วเบียไหมมินิขัดเรามาเนี่ยมินิคัน มินหงเดอร์อันตาที่ไอ้เวงเดียวตบต่อcounter attackเซลจ้าวะเสียงนี่ส่วนเนี่ยบวนแรงสุดที่แล้ว counter attack เจ้าบักคิดสุดูมาจะเจ้าต่อเล่นfourth round เสียงนี่ส่วนเนี่ยแล้วจากกลางพวกนี้เซ international international เตะ national level เตะ state level พวกนี้เซร่างสารอีเวลแข่งตัวจวนดูมาเด็กเล่นเรื่องครั้งหลังวาให้จุไอ้ฟิตโดนเนี่ยเราตีนั่นเนี่ยเซลวินที่นักตู้กันในเราว่าฟิวจะได้เราให้จุทว่ากุน่าวิลซุตบตาหมูนมเวียวเว้หมูนมครบมาตูตักจักโซขังโมอันนี้เน็มมัลครบมาเน็มตะกันนี่กันลงหมูให้เราหินเนี่ยผู้หินอันนี้เพลย์จะผู้หินหินเนี่ยก็อะไรเนี่ยเราตั้งนั้นเราอินเปด้าอร์ไม่ได้หินผู้มุกันตีทำตักผู้เสียเราจะไปลงเสียมั้งอันนี้คืออันนั้นลุตุกฟอนเกมรามังอาริโกดเทรนกันนี่เนี่ยเรามาอัพโหลดทาร์กันในระหว่างอินเทอร์เน็ตก็ออฟไทยแล้ววะโฟนคอลแล้วรอนดูตาวิดีโอ capturing device บ่อยก็แล็ปท็อปเว็บแคมมังอินแคมคอร์ดาร์มังอินกันนั่นเทียกำลังมวยวิวต่อแล้ววันนี้ตองคันตุกจุมาเฮียนLalthanliana Jrเฮียนอปาดุงทูลินนิงอาเชร์ทาร์ตาป้าฟ้านิงทังมิเทียมบิกกันนั่นในทาร์เลฮีอันลมพุยเละสุดที่รัวลินซีเลลดูออกมาเบทเลมเวียงทั้งหลังวาลฮีอาเทียมวางกัดจวมกันเลวตีขันยาอาเซอาจิงกงทุยตักตัวฮียังไม่เจนะสุกุจันตัดไม่นี่result ไม่ทางบ่าวสนีสมศรีปรุกนะ middleweight final in neck มูนมตักกันเองโซตาก็ judge the point เป็กดาจุดอย่างนี้ judge number 1 39-37 judge number 3 37-39 Judge number 2, 39-37 in split decision out to red corner of Lalthanliana Jr. Electric Veng Lunglei. รอนลี่คันรอนมาซาปัญญาตะคันดูมาจะใช้มาสิ่งยาจอกอันนี้นะอลันตีร์มารอจูเวียงจุงเหลาตักจุงเขลอันเดี๋ยวเล็กผมดังเขลตีเนี่ยอังเรามาทิ้งร่างลีร่างขัดเจ้าหน้าต่ำเวลาขัดตักไม่อาหารเจ้าไม่ข้าไงชัดชาก็แล้วว่าหันจักไงน่าเราชิมตอบกันเคลียร์เส้นต่อเมื่อวันจะห้อยตะกินกระสวยงามsplit decision อะไรนี่ที่ไทยซ้ำข้าลำปุยตักเจ็ดอันนี้
Lalthanliana Jr kan lompui chea zanina in nekdan I performance a in buat saina I pha in rem enge your opponent laka soidu te nem ka khe pa ngai view chung ka sia soi tu rem pom chung la ye udoma ni senior boxer ni ataf lutuk ani top harsal tuk hey title fighter middleweight title kolmek tu Sila soi tlonga chong tlai boxer nen in tumdo na niya enge real ruwa oma in buat sai na nen hianin he title hi phu in rem coach monte te coach route nen hai thai topin kan practice na kan training na rai to ka phu chung kan sia chuan tun din hu min soi tlang title fight min soi tlang tu kan pathian Isu Krista ne na lom thu om boxe chuan coach te sete boxing ko beni te chunga lom thu om ka soi boxe